Каждый год выходцы из села Уркуста, передовое в Байдарской долине, собираются в центре села на встречу односельчан. Старики вспоминают детство, которое прошло в родных местах. Дети и внуки знакомятся с односельчанами. Başta yaxşı da ama şimdi benim oturgan evlerimizde yıkkanlar yoktur. Kabir yanına evimiz kabir yanındayken, mezarlık yanındayken tapamadım. Evimiz balaban uzundu. Bir 25 metre vardı. Ben bunda doğdum. Koçkende 3 yaşına ekenim. Evet koyumu bilmeyeyim, birinci geldim koyu. Anam üye bunda eken ama bilmeyeyim. Ne oğlan kardeşim kelgende emcemi oğlu ona көрсеткен anam üye tur eken. Ne kaysı olursa da bilmeyeyim işte. O adam da öldü. Avralardan nemeler vardı. Kuzna, magazin, Kuzma bir yerdeydi ama. Selpo, işte Selsavet nemesi. Evimiz buna burada tura. Başka adamlar yaşadı. Onda abi bir olgan neme Tatar apayı yaşay. Kelgende sefer neme varamız. Biz da neme demedik, işte geçirmedik. Her yıl geliyoruz. Basne vardı tepede, su basnesi. Ona kapıklar atkanımı bileyim. O vakitte ben ya 4 yaşındayım, ya 5 yaşındayım, ya 6 yaşındayım öyle. Kapıklar atadık. O son bir kornedi içinde. Resimler gibi kavle kornedi. Son o basnayan su bizim kapımızın yanına yol var. Yolun öbür çetinde çeşme. Çeşme yanında direkt salkımda çeşmeden su арпаладық. Организаторы с сожалением отмечают, что с каждым годом на встречу односельчан приезжает все меньше людей. Mana men Aberde doğuldum, mana bu mektepte okudum, mana bu benim evim degen kartlarımızın sayısı elbette eksili. Yıl-yıldan eksili. Bir vakitleri çalgıcılar bunda çalaydı, oyun, kulku, binlerce adam toplanaydı çünkü koyumuz en balaban koy Baydar havasında. Yazık ki bugün adamlar az. Это место было центром села и до депортации, поэтому в 2009 году уркустинцы установили здесь памятный камень. Здесь располагается и школа, которая была построена еще в 1927 году. Многие уроженцы села успели в ней поучиться. Mana bu bina yerinde aslında Cuma Cami var idi. Balaban Cami bu yerdeydi. Koyda 4 cami var idi ama en büyük cami burası sayılıydı. В советское время здесь построили клуб, затем был магазин, а теперь полуразрушенное огромное здание пустует. В таком же плачевном состоянии еще одна мечеть села Уркуста. От нее остались только развалины. Сейчас в селе нет ни одной действующей мечети. Birkaç yıl evvelsi peşine düşüp yürgen edik, çapkalagan edik. Anda Setsettar Camisi var. Onu etrafını koralap tikliyik. Bana duvarları tura. Bir parça davalaştık, mektuplar yazdık. Peşine düştük ama o vakitteki Selsavet'ten anlaşmanın çaresi olmadı. Некогда одно из самых больших крымско-татарских сел Крыма, Уркуста после депортации крымских татар было переименовано в передовое. Сейчас здесь проживает всего около 10-15 крымско-татарских семей.